kapaza karamutse mu izina rya Yesu sibyo hanyuma anezera kuba ngaho kandi ndashimiye abarongozi babyebona ko bateye iteka kuza kuvuga ijambo kuza kuganira n'ubwoko bw'Imana amen mu bwoko bw'Imana sibyo mu bwoko bw'Imana rero bahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ni ibintu si ibintu byoroshe rero ndashimiye abarongozi babyebona ndashimiye n'ababyebona ko mwemeye ko ndababwira iryo jambo amen haleluya rero twihuta nagomba rero tuzoganira iminsi itatu cyangwa ine zindi tuzoganira ku ijambo rikomeye rivuga ikintu mwari musanzwe muzi twaba tuvuga iminsi yose cyitwa le choix guhitamo haleluya guhitamo twitwa ko twahisemo sibyo ariko reka turabe uguhitamo nahishuriwe kuganira nawe hariho ikintu cyitwa igiharuro kabiri 2 Iswahili ni mbili Iswahili Imana yawe ifise ibintu bibiri itoza mu bantu tuzoganira ku bintu bibiri turabe ko twahisemo ntaravuga byinshi ndagira ndabibutse icyo twaganiriye mu gihe cyane twaganiriye ko isezerano rya kera ikintu ryandikiwe itorano ry'Abisirayeli ikintu Imana yabigiye ni ukugira ngo tutahure Kristo haleluya Kristo yabwiye abayuda ati ibyanditswe byose bimwe mwirirwa gusoma wipfundagura ngo byandikiwe Kristo amen mu Bakolosayi 1:16 haravuga ngo byose byaremwe nawe ngo kandi birema kuba ibyiwe haleluya birema kuba ibyiwe Yesu ashimwe iri sezerano rya kera ni igitutu cy'isezerano rya granite amen ni gitu igihe cyose umuntu akoresheje isezerano rya kera pour lui faire soit aba yihenze haleluya niba akoresheje isezerano rya kera kugira ngo mvuge ibintu byo muri iyi si gusa sinibuke icyo kintu mvuze gisobanura muri Kristo ngira ute haleluya haleluya hari abantu benshi babikoresheje kandi batagomba kurinahaza Kristo benshi haba n'abapfumu barakoresha bibiri haba n'abandi hariho abantu bavuga ngo bitwa nyamara abarangi cyangwa abarungi cyangwa abapfumu b'Irwanda bakomeye Bibiliya ya kera mu kizungu hariho abantu bitwa akabari nayikoresha cyane nta na rimwe bazokubwira icyo bisobanurwa muri Kristo amara kandi iyo kabari yakoreshejwe cyane n'abayuda abayuda reka tubita abayuda kuko Abayisirayeli benshi bari bamaze kuzimangana muri Aziya y'Amajyaruguru icumi rero ibyo barabikoresha kugira bibagize icyo Kristo yaje gukora haleluya bibagize ni kuko ishengero ririho nyine ishengero yabwiye Pilato murabyibuka ati ubwami bwanjye ntiburi ngaha ariko twebwe ishengero ryiwe hari ubwo tugomba ko ubwami bwiwe bubaha oya ati ubwami bwanjye ntiburi ngaha hariho ubwami bwanjye hariho igihe hazoba ubwami
kure n'abiri kure namba. Haleluya, haleluya, haleluya. Jaturisha reka ndabihereze kuri iri jambo muhoraho yabwiye Yeremiya kandi binarabibabwira ko base kuri 11:31 no kuri 31:31 arabwira ngo Yeremiya ngo reka nkuribire akabanga ngo ngiye gukora isezerano nawe ritari rya rindi nakorana n'abasogokuruza ngo muri iryo sezerano sizabazanira igicapo cy'amategeko ntukire ntukice byanditse hariya nzobyandika mu mitima yanyu. Haleluya, haleluya. ngo kandi ngiye kubategurira ubwami butazohanguka. Amen, haleluya. ubwo nibwo dutegereje ibindi n'ibyongera ibintu rero Yesu yabifungiye mu ijambo rimwe rivuga ngo urondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi ni inyongezo. Ishengero twataye umwanya mwinshi turondera inyongezo kandi nziza, ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo bitaje. Haleluya, haleluya. uno munsi tugiye kwiga icyo gishifre de Imana yakunze kuzana ibintu bibiri toranye. Reka mbivuge ariko tuzogenda tuvuga bimwe ntitwovuga byose ngo tubiheze, ariko tuzogenda dutora bimwe bimwe bikenewe. Rugikubita yaremye umuntu n'umugore wiwe. Mwumvirize neza kuko ubu n'ubutumwa mutamenyereye. Hari ubutumwa bwiza buryoshye harawe cyane cyane hariya muri biriya bihugu by'iwacu nayo bamuri, ariko uno munsi sibwo mwumviriza meke nahigoye tega amatwi. Haleluya, rugikubita yashize umuntu muri mwe iramubwira ngo shwa ibintu bibiri, igiti cy'ubwiru n'igiti kumenya icyiza n'ikibi. Haleluya. Cyane uvumenga umuntu ambaye iyo shwa koresheje ubwenge bwanjye nongera ubwingo ndabufise kuko ndiho, ariko kumenya icyiza n'ikibi, kumenya ubwenge, igiti cy'ubwenge mu bwenge bwawe niko wogira uti uyu muntu ntamenze kandi mbona Eva yarakira ngabona ari cyiza. Bikamubwira Bibiliya ni sembolo, irimo amasembolo menshi. Icyo giti cy'ubwiru yari sembolo, yari icyo gihe cya Adamu yari Yesu. Haleluya. kandi 4000 ans après yaraje arababwira ati cya giti cy'ubwiru ni jewe n'umutima w'ubugingo, jewe n'isoko y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Yari Yesu. Igiti cy'ubwenge nacyo bwo kumenya icyiza n'ikibi yari Satani. kandi igihe cyiza n'ikibi yo icyiza n'ikibi cy'ukuri cyari cyugarariye mu giti cy'ubwiru. Haleluya. Twasa muri kiriya harimo cya kindi kivuga ngo icyiza n'ikibi nicyo wowe nanjye Satani twebwe ko ari icyiza ntidukeneye buriya batubwira icyiza n'ikibi n'ubundi ko bikibi. Haleluya. batoranyamo ibyo bintu bibiri, icyiza, igiti cy'ubugingo Kristo n'igiti. Batoye na n'ubu Yesu aravuga ijambo ry'Imana rivuga riti narababwira ko se umugore n'umugabo Imana babyare barere umuryango. Satani ateka umugabo n'umugabo barashaka kwimbarira nawe nyine bakarera. Iwacu bageze aho barera umugore n'umugore. Ubiwa hariya muri biriya bihugu abaperezida, abagore, abapremier ministre n'ibyo. Ejo bundi barutse mu ambassadeur, si ko mwavuze
w'umunyamerika bamurungika mu gihugu kimwe cy'Amerika arisoma aragenda neza n'ikintu cy'ikigabo cyambaye ikanzu igera hariya gifise cyerekana ko abagore batangiye kuza berekana ibintu biranga ibigezweho kurumva cyambaye mugabo cyoco cyari ikigabo n'ukuri araza monsieur madame baripresenta abajamayika bamukubise ijisho bati uwundi umugore wanjye bati twarutamera barabiruka muri Amerika nayo yirukanye ambasaderi wa Jamayika urumva iyo bageze iyo bigeze igiti cy'ubwenge ubwenge nyakuri bwarihe mu giti cy'ubwenge. Haleluya haleluya. Reka tuvuge ikindi gishifre cya kabiri, hari byinshi sinzi ariko reka njya hari abagore babiri Aburahamu yarafite abagore, hari Hagari na Sara. Haleluya haleluya. Satani yaraza yongorera Sara ariko abagabo uretse ko bakabye ko kuricaye uzobyara kuri Sara n'injebejebe ni kumbwira jewe ko nobyara aho ko umaze imyaka 20 abikubwira uwo uhoraho. Erega niba wamenye ubwenge, erega hirya nkubwira igituma yabikubwiye. Ukwiye kumenya ubwenge. Umukobwa ntubona mu migenzo ya hariya, iyo umuntu yaba ari umukozi wawe umuesclave wawe waca anakubyarira umwana ukamufata agacika uwawe, niko byaremeye ati shwa hari Hagari hari na Sara. Aburahamu yarazi icyo Imana yavuze. Haleluya kandi ndabacira akabanga ntiyigeze areka kubyizera, ariko umubiri waramwongoreye ati profite ntacyo gusezerana urarinze, ariko bari babyiyemerera umugore sikiyana mu buriri yarico irashoza. Iyo shwa y'uwo mugore tuyishyize mu isezerano rishasha, nababwiye igiti cy'ubugingo tugishyize mu isezerano rishasha icyo dusanga ari Yesu Kristo, umutima w'ubugingo, isoko y'ubugingo w'ubugingo. Haleluya. Hagari na Sara burya bareperezana iki muri Galatiya kane murashaka kuzoga bareperezana Hagari ngo ni isezerano ryatanzwe kuri Sinayi. Hagari ni isezerano ryatanzwe kuri Sinayi. Sara nawe ni isezerano rishasha ryari rigendo ryo mu mutima ryo guhinduka ry'ubugingo budashira. Haleluya. Sara ni isezerano yitwa Kristo, kuko Kristo cyose niwe byicayemo. Haleluya haleluya. Turaza kubira abantu barwaka. Amen. Inyuma yaho haraje ibintu byinshi, ariko reka mubwire Mose Abisirayeli bakoze ibyaha, bakora icyaha gikomeye kibabaza Imana cyo kwirongera ibyo kurya, bavuga ikintu cyababaje Imana, baravuga reka bakoze byinshi ariko reka mvuga babwira Imana ngo n'ibyo byo kurya byawe waduhaye ngo birabishe ngumvishe, batuka ya Mana ngo guha inyama muri Egiputa twarya ibitunguru, muri Egiputa twarya
yagize na kwa kuri bose yanayikubita hasi icumi inzoka uyimare isa nazo uyiraba wese arakira haleluya abisirayeli bayirabye barakize hariho abandi bavuze ngo ndaba inzoka uwo uhoraho niyo tuma ndabizi akazana ukuboko kwe cyangwa bose akaturangira umuti turinda kurangiza byanze kubirangiza shwa ibintu bibiri inzoka yamanitswe cyane inzoka buyoka zakukirya shwa haleluya haleluya iyo nzoka sininda kubivuga murabizi icyo yarepereza ninde iyo nzoka ya mose yarepereza nande yarepereza nande kristo ku musaraba haleluya iyo nzoka ngo uyicure isa na ziriya haleluya kristo ijambo ry'imana riravuga ngo yamugize icyaha kiri muri twebwe arakoranya nk'uko yakoranye ibyaha biri nk'aha muri debora cyane byari mu badebora iyumviye gusambanya ubwicanyi rero ntubwire ngo ufata inkovu kurya kwanga umuntu no kumwica kurya kugaya umuntu no kumwica kurya kugirira akazi k'umuntu no kumwica haleluya twirirwa turica tutabizi twirirwa turasesa amaraso tutabizi simvuze ngo babandi barase barica hariho abakuramo inda hariho byinshi twakoze ni mwiyumvire biriya byose ubusuma ubukikubesha kwamana akanini na gato haba ngo no kuryana kayo narabikoze ukicara impande y'umuntu mukaraba umuntu ukamurya kayo uteye haba n'iki ngo ni ukwica birakomeye sibyo ibyo byose yaciye acika byo inzoka isa na ziriya zibarya amen byavuga kristo ku musaraba mutinya abisirayeli ni nk'ubu nyine mutinya abisirayeli ngo bafashe iyo nzoka ngo barayisenga umwaka urahera uwundi urahera uwundi urahera uwundi urahera umwaka umwe aragenda uwundi aragenda umwami hezekiya niwe yayituriye bahora bayishikarira ibimazi kubera iki kuko iminsi yose dushaka kuraba imaji iturabumire perezida haleluya dushaka kuraba imaji iturabumire perezida amen uwo rero ni inzoka ariko imbere y'iyo mwibuke iyo navuze hagari turasubiramo na sara hagari nawe ko ari perezida isezerano rya kera sara isezerano risha ni ukuvuga umugeni sara yari kwishyura umugeni amen afite isezerano iyo batubwira ngo amasezerano njyewe ni umumenga ava ubu ntacyo byumva kuko ndashaje hasigaye kujya mu mva nayo abakiri bato numva poromosiyo numva numva bavuze ati hari isezerano ry'imana ukumva byo akazi ukumva umugabo ukumva umugore ukumva viza ngo nizo muhahamiye ukumva ibyo ngo no ari isezerano ry'intakuka niryo tuvuga niyaguhaye ibyo abagomba mukanure umenye ngo yawe na wa wundi azomba wa wundi azomba ubugingo budashira kandi abimpaye kugira ngo amumenye rimwe rimwe arabikwima kugira umumenye neza amen haleluya amen arabiseye ibintu byabaye bibiri reka tubwire global hari isezerano rya kera hari n'isezerano risha haleluya twebwe ubu turi concerne exclusivement par isezerano risha irya kera niridufasha gutahura isezerano risha irya kera niridufasha kumenya kristo uwo kristo ninde ngo ni ubwenge bwose n'itunga ryose ribitswe amen haleluya haleluya yabitse umwuzuzo wose umwuzuzo w'imana ngo yawubitse
wabitswe mu mubiri wa Kristo. Muzi n'ibindi, muzi n'akandi kabanga, uwo mwuzuzo wabitswe no muri wewe ufise Kristo. Haleluya! Uwo mwuzuzo wabitswe muri wewe natwe ufise Kristo. Amen. Haleluya! Biratangaje. Jewe haraho nikangura nkiyiganiza nkavuga koko n'igihe mana ibi bintu ko nabitaha kubera iki? Yabwiye Yesaya ngo Yesaya muno munsi muhawe umwana w'umuhungu, siko wazitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Uwo data wa twese ahoraho ni wari muri jewe. Ibintu birakomeye. Ni wari muri wewe. Ibintu birakomeye. Burya ujya wiyumva tutuze data wa twese muri wewe. Igitangaza ko mutavuga ngo haleluya. Ubavuze mwana hoya mazu mwasimba ari muri mwebwe data wa twese. Izi kamusimbira. Amen. Ari muri twebwe. Toute plénitude iri muri wewe. Amen. Kandi igihe cyose igituma tugomba n'ibintu kenshi nuko tutazi ko nyene ibintu ari muri twebwe tukamurangamiza. Yo ngiri ari muri wewe. Yesu yavuze ngo arantifikene barabizi imbere y'uko upfungura umuntu mugatura gupfungura nawe nabyumve ni ngaho. None siko yavuze ivyo mugomba mubibwire gusenga no mukwigira no mukigengura, siko yavuze. Turabimubwira ariko tuzi ko nubwo tubimubwira arabizi. Ni hahandi gusa umwana uruhinja ruba nuko ruririza naho amabere kwa nyina kuko ariseza, nabyo ruzi rurarira gusa kuko rijya rugomba ko amabere aba yamaze kwiseza, sibyo? N'Imana ibyo ukeneye, simvuze ngo ibyo watse cyangwa ibyo ushaka, ibyo ukeneye kugira ngo ubeho muri ubu bugingo wihangane kandi ntugire ngo mu Mana ngo niraha ya siraha. Mana ntifitinisha hajya turahora bawumira byisha ntifitinisha nta bifitinisha igomba abantu bakuri muraza bifitinisha mbere abanyabyaha. Imana irafitinisha abanyabyaha babasha murabyibuka. Jewe nkiri umunyabyaha icyo nasaba narakironka kenshi nkaba nakironse kavuga Mana iki bose napfa kuvuga Mana sinari nzi kubwira nabi vraiment je m'en fiche nta Mana nari ndimo. Mugabo urazi muri bya bintu uba waramenyereye kuvuga Imana kuvuga Imana parce que vraiment kari gasigaye kari kazi ko hari Imana iriho bya Yesu n'ibiki ntacyo nari mbizi. Ukazibonera bikoze kubera ibiri kuyakoresha. Erega n'umugabo wacu kandi akora kujya abafiyanse bakora. Umufiyanse wawe ariromeka ntazovuga akajambo akagira mute oye shansi n'ababyeyi bakavuga ngo yuko twarose umukwe mwiza cyangwa twarose umukazana mwiza akagira gutya nta na rimwe azokara imushike mu rugo cyangwa akuzana. Mbese murabizi kandi ariko ntabagize nabi ya none yo gushikana ko tatamuhishije twatumira twatundi cyangwa wowe wokwemera ko tutamuhishije twatumira twatundi. Haleluya. Nicyo gituma mariage ari commitment. Uremera ibyo uzi na byinshi utazi. Abantu benshi bajya hajya kuri kwemeranya batazi. Jewe no kwifuza ko baza batubwira babwira abajene bati uzogumana nawe mu byo no muri byinshi utazi. N'Imana n'ubu ariko diferanse ni uko ibyo byinshi tutazi by'Imana ari byiza. Haleluya. Nayo nuko
rishasha ibyo tuzovyiga turiko twiga Hagari na Sara. Haleluya, 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 haleluya. Karangura rero ibyahishuriwe Yohana, ntarashaka kubyahishuriwe Yohana. Yesu yasize akavuze acaza kuri tari kwa Yohana ku munsi wa mbere. Ibyo yavuze inkumi zitanu z'ubwenge imwe na zitanu z'ibicuka hagati y'ibintu. Haleluya, haleluya. Hari ibintu muri iki gihe mu mashenge aha hose muri Debora hari babiri, haramo ubwenge n'ibicucu. Ariko ibicucu no kuvuga bishobora kuba ari ibicucu kuko ari indyarya, ari baba hari ibindi barorera, cyangwa batigishijwe neza, cyangwa hariho byinshi bishobora kukugira igicucu. Haracyari ibyizigiro. Haleluya, haracyari ibyizigiro, haracyari ku ntebe y'umuntu. Ibyo rero bifatanye. Yesu yaciye aza kubikonfirima atanga abagore babiri. Ibyahishuriwe 12 n'ibyahishuriwe 17. 12 yamwise umugore w'isezerano kandi. Haleluya. 17 ngo yitwa ngo iki? Yitwa ngo iki wo muri 17? Maraya. Yitwa Maraya. Hari umugore w'isezerano, hari Maraya. Haleluya, haleluya. Ibyo nibyo tugiye kwiga. Yoshua, Imana yabishyiraho shwa. Haleluya, yabishyira cyane. Ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo ritugeze ko ngo muri kiriya gihe ntibazaba bakishaka kumva ijambo ry'ubugingo, ngo bazokwironderera ababigisha babaryohereza, bababwira ibyo baryohera mu matwi. Amen, amen, amen. Muri iryo jambo ry'ubugingo tutariga abagore bagatwaye ijambo Sara na Nuze, tuzoca twiga icyo bita umutsima. Hari umutsima w'ubugingo, hari n'umutsima wo mu isafuriya umwe bacunga ubugari basonga. Haleluya, nibwo Yesu yamultipliye cya gihe. Haleluya, hari umutsima w'ubugingo, hari n'urya mutsima. Yesu rero yababanjije, yagize akantu karyoshye, abanza kubaha umutsima wo mu isafuriya cyangwa wo mu nkono. Aramubaha bararyoherwa, arangije abaperezida umutsima w'ubugingo. Muzura reaction yabo roshwa izumve. Yesu agufashe.